Sinivusele babukeli emakhaya lamuhla inzambama egameni likaJesu. Igama elinamandla, elangeni elikhulu kakhulu, lilanga lapho sibuka kwenyuka kaJesu. Siyavusela mhlaba wonke sithi nje asihlale kulamuhla sidle tingoma telavundla manti gospel group, sicocisane nje ngaleli langa. Sithi uselapho ekhaya, thatha isigici sakho, thatha emahewu akho, hlale lapha kusofa, sikhulume ngalolu suku. Sithi-ke ayi asihlale busiseka sisathola nangu umhlabelelo. Athola isimanga mina selivangeli latamala yadlula impilo yakhe. Athola isimanga mina selivangeli latamala yadlula impilo yakhe. Ngoba bakuyanga angemali yami futhi bakuyanga
Awuyazi yaba mnanzi ingoma mbukeli lapho ekhaya. Empeleni sisabuka leli langa lekwenyuka kwaJesu, utawuvumelana nami sikhule sikwati ukuthi ukhona Khisimusi, ukhona Good Friday. But-ke kwaba lilanga lelifihlakele lokuthi sangalinaki nakuma-events ethu etenkolo. Kodwa-ke sekuya ngekuya sibonga-ke nelive lalapha eSwatini ngoba sibuya enhlangano nje beligujwa leli langa leli kancane yasingena lenzaba yekwenyuka kwaJesu. So lingilelinye lema-events lakhona lekufuna vele siwa observe la ekwenyukweni kwaJesu, la kubhekeke khona lokuthi sinake silibandla lokuthi there is a meaning, kune significant lekhona la ekwenyukweni kwaJesu. Ngiyacela ke lapho mbukele ekhaya sike siyithathe lenzaba lapha emisebentini yebapostoli sahluko nje sekuqala verse number 2. Kuthi ke kwaze kwaba lilanga lathathwa ngalo mhlazana aya ezulwini, angakenyukeli ezulwini, wanika imiyalo ngemandla amoya longcwele kubapostoli labe bakhethile. Emva kwekuhlupheka kwakhe kwaphela emalanga lange-40 avukile ekufeni, wathi veta kubo ngetindlela letinyenti letaticinisa ngalokungangabateki ukuthi uyaphila. Wabonwa ngabo akhuluma kubo ngembuso waNkulunkulu. Kwathi-ke nasebahlangene ndzawonye wabanika umyalo lothi ningesuki eJerusalema kodwa hlalani nimele sipho lenethenjiswa sona ngubaba lenganitshela ngaso. Johane wabhaphatisa ngemanti kodwa emva kwemalanga nine nitawubhaphatiswa ngamoya loyingcwele. So sithola-ke la Jesu mbukeli after avukile ekufeni siyathola-ke lokuthi kwaphela 40 days aphila azama ukuthi atikhombise lokuthi nangembala uvukile. Asevukile-ke Jesu ekufeni, kuthiwa-ke wakhuluma ngekufika kwamoya oyingcwele, wakhuluma nangekuhamba kwakhe. Ekwentekeni kwaloko-ke wase uyabathatha bafunzi bakhe uya nabo lapha eMount Olive entsabeni yemnqumo. La afike khona-ke wase-ke utshengisa-ke kubavalelisa, wase uyahamba-ke uya ezulwini. Ngiyacela-ke sehlise emase sithole nangu umhlabeleli Busiseka lapho ekhaya. Abu
ngiyacela ke siphinde siqhubeke nale ncwadi sitoyithola ngalokujabulisako. Verse number 9 nyalo uthi ke emva kwekusho lokho wenyuselwa ezulwini basambuka lifu lamsusa emehlweni abo babeloko babukisisile etulu makahamba kwase kubonakala emadoda lamabili embethe letimhlophe emeceleni kwabo athi kubo madoda aseGalile nimeleni nibuke etulu lo Jesu lothethwe lapha kini wayiswa ezulwini uyawubuya futhi ngayo yona leyo ndlela njengoba nimbonile nje aya ezulwini. Bapostoli ke besuke entsabeni yemncube babuyela eJerusalema kulibanga nje lelingaphansana kancane kweli kilometer. So sithola ke ba witnessa le event yekunyukwa kwaJesu athathwe wathathwa lifu wenyukela ezulwini. Kuthiwa ke wase bayabuka bagqolozelile nabo bamangele ukuthi kodwa kwentekani. Sesiyeva ukuthi kwabonakala ke lamadoda lamabili ambethe letimhlophe afeke ayichaza ke lenzaba lesithi imqoka ambukeli lapho ekhaya usehlele ukuthi athi lamadoda lamabili madoda seGalile nimeleni nibuke ezulwini nimangele lo Jesu lothethwe kini lamhla ngalendlela lethethwe ngayo utawubuya ngayo futhi leyo ndlela. Lokushothi ngelifu njengoba wathatha ngelifu futhi simbhekile ukuthi abuye alanze libandla noma kanjani sine sitaku mlandzela njengoba sikhonda yena. Nakuke lokumqoka mbukeli kulelanga le-Ascension Day lekufuna ukubeke engqondweni yakho ngiloko ukuthi kube semthandazweni wakho ukuthi nguloyo naloyo akayinake indzaba yekukhonda Jesu ngoba ngithuswa nginalelithi njengoba Jesu enyuka ngalendlela lenyuka ngayo nakanjani utawubuya kanjani. Lokushothi bafunzi wenyuka nje abakamgadzi kuthi Jesu ngenteka enyuka but noma Jesu uyenyuka. Lokushothi noma kanjani uma le ndlela lenyuke ngayo uyawubuya ngayo siyawuthi singakagadzi lifu liphindze limbuyise Jesu. Kungakho sithi ke asibe semlindweni wekubuya kwenkosi njengoba enyuka nakanjani utawubuya. Sithole ingoma mbukeli sibusiseke kulolu suku lokwenyuka kwaJesu.
Siyabonga ke mbukeli lapho ekhaya sisabuka nje lelanga sihamba nalo bekungaba kunxusa ukuthi kulomnyaka sisenda tonke tintfo sihamba ekukhonteni kwethu engathi kulomnyaka kungaba netintfo lesitibukako ngeliso lelibukhali so that kule 2025 liciniso lithi mbukeli sisahamba kancane kancane siya embili kude loku edekako but instead ayamanaseka emalanga egrace lesiwaphiwe uNkulunkulu so kumcoka ke kuthi nawe usehleli la ungibukela khona lendzaba yesiphetho sakho lesihambisana nekwekuthi wendlule emhlabeni uye emathuneni endzaweni yekulinda noma ke sikhalelwe liqilongo lekubuya kwaJesu ngoba siqiniseko lengithi asisibeke lamuhla nginasi sekwekuthi nginamagama alamadodza lamabili lathi lo Jesu lenimbone ahamba ngalendlela le nakanjani utawubuya ngawo nithi mina akube kithi sikuprogram kukhonda kwethu kungabi kwekujabulisa abantu kungabi kwelide lelide but asiku-align nekubuya kwaJesu njengoba sithi wenyuka celebrate lokho let us not forget ukuthi he is coming back kungako ngiloyo naloyo akabe on toes for kubuya kwenkosi Jesu sithi busiseka nangumhlabeleli Salwani ngingana ufeza sinkano senyama ngingana ufeza sinkano senyama hambani ngamoya basalwa ningafesi ukhanuka kwenyama ukuthanda nokufisa kwenyama ngingena ufesa
zinkanuko zenyama. Hambani ngamoya, hambani ngamoya, basalwane ngiyanicela, ningafesi, thanda kwenyama. Hambani ngamoya, hambani ngamoya, ninganakufesa, ningashabulisa inyama. Asiphilele ukuhamba la emhlabeni, indaba yethu iphelele emoyeni ezulwini. Hambani ngamoya basalwane. Ukukholwa kwenu kuyiselese ngaphandle kokugcwaliswa ngamoya. Wena gcwaliswa ngamoya, bathathiswa ngamoya, nanjululwa kumoya. Ngoba lo moya ungumkhombi wendlela, awusoze wethuka mawuhamba ngomoya. Ngoba umoya ukhanuka, uphaphele nenyama njalo, iphaphele. Siyana kwenyama. Hambani Awu saze sahlala kamnanzi kulolu suku mbukeli lapho ekhaya basikhona abantu abambela Vundlamandi. Sibonge kakhulu ukuthi sihlale nawe. Sibuka nje losuku nekwe ukuthi bazalwane sisabuya sinikhuthata kuleti nkundla tekuchumana, akube ngiloyo naloyo atilungisisise kahle. Emagama ami ekuvalelisa atawuthi bambisisa lokhu lonako, masinyane kukhona lokutawenteka. Kungako nje sithi sikhuthata bonke abantu emhlabeni ukuthi akube ngumnyaka la sitawutimisela ngekukhonda Jesu. Sengathi ulapho ekhaya, emsebentini noma ngawunguphi la ukhona khona,
sikufisela inhlanhla kulomnyaka ukuthi uqhubeke umkhonde uNkulunkulu. Nangabe bowudibene nebumatima akusakhondeki kahle, mina isiciniseko lengingasisho phela vele kunjalo ekuhambeni. Angeke kube mnanzi ngaso sonke isikhathi. Kungako kuthiwa kuyawubonga nemaqhawe aphiwe nemichelo. Asilweni bazalwane, asilweni. Silwele kokuthi insando yaNkulunkulu kwenta lokuhle phambi kwaNkulunkulu. Asibe geared for lokho ukuthi sikwende. Ngikhuthata lokho nje ekugcineni. Akube ngilona naloyo lebesathi ulahlile emajoke akasukume ngemandla athathe emajoke athathe tinzambo konke asebenze singaficwa ngilolu suku lolubuhlungu nakangaka la kuthiwa yonke into iyobe seyiphelile emhlabeni. Siyathandaza abazalwane, asitimiseleni ekukhondeni kungabi ngekubukwa kodwa kube ngesiqiniseko lekuthi sikhonda Jesu ngekweliciniso. Sithi-ke sengathi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu neluthando lwababa beNkulunkulu ne-fellowship ya-Holy Spirit, hey, ingasibamba kulesi sikhathi lesibi nakangaka. Everything yimbi emhlabeni, but we believe ukuthi uNkulunkulu wethu utasikhusela bazalwane, asigcine sibe ngilabo labaphilile. Umfundisi Thwala Gwaza uyanivalelisa sithi nje laba sithi ngako ngikhona mina ngihlala lapha eBhunya eNkopholo la evillage kusebandleni leAssembly la ngitholakala khona. Siyacela ungasivakashela nawufuna teluleko loko naloko, noma ke ufuna iLove Ndlamande Gospel Group ba available bantu bami ungabathola. Nawufuna ke ukuxhumana nathi ungathi nje +268 yikhodi yala Swatini le, bese ke inombolo ithi 76127139 76127139, noma ke ku-email uthi jabulagwaza@gmail.com. Ungasithola ke kuko konke. Sithi inkosi yemusa inibusise, nihlale njalo nikhuselekile egameni lemfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Bye bye phela. Hallelujah.